izdanje na Еврозум од Европскиот парламент. Мој гостин е пратеникот Јелко Кацин. Јелко Кацин е инаку шеф на делегацијата задолжен во Европскиот парламент за односите со Србија и овие денови можете активен на тој план, но исто така добар познавач на состојбите во односите меѓу Македонија и Европската унија. Јелко Кацин, хвала вам што сте прихватили да гостуете у мом програму. За почеток, мислим да вам е Косово и Србија интересантнije nego Makedonija. Šta se dešava na tom planu? Blagodaram, dobar den. Srbija i Kosovo su baš danas, kada mi raspravljamo u ovom momentu, na susretu 7. kruga predsjednika vlada koji dogovaraju rješenja koja moraju olakšati život građanima u obe zemlje. Kao na primjer? Koji će rasteretiti tu veliku traumu koja se desetlećima gomila na jednoj i na drugoj strani. A glavna poruka je da imaju zajedničku budućnost u Europskoj uniji, da zato treba napraviti sve što je potrebno da bi države se izborile na tom putu za sljedeći korak, što u slučaju Srbije znači dobiti datum i krenuti na pregovore za ulazak u Europsku uniju, dok u slučaju Kosova to znači početak pregovora za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a isto tako i znatno brže korake što se tiče ukidanja viznog režima za građane Kosova. Ali glavni izazov koji onako najviše privuče pažnje je način rešenja Srba na Kosovu. Prije svega kako rešiti pitanje Srba na severu Kosova gdje oni predstavljaju većinu. To se danas razgovara? To se razgovara već neko vreme i to je glavni izazov kojeg treba zapravo rešiti i kako su u 7 krugova te delegacije na tom najvišem nivou, a među tim krugovima na tehničkom nivou odradile veoma zamašan posao. Obe strane su izgradile neko međusobno poštovanje, međusobno poverenje koje omogućava da to pitanje na kraju krajeva i reše. Ali ono što je bitno i što je možda zanimljivo za Makedoniju je da su obe strane razumjele da Kosovo ima evropsku budućnost samo kao evropsko Kosovo, što znači da treba ojačati položaj srpske zajednice na Kosovu, ne samo u enklavama, gdje Srbi već u potpunosti participiraju u politici pa i na vlasti, pošto imaju zamjenika predsjednika parlamenta i 14 poslanika, i na drugoj strani imaju zamjenika premijera i još 2 ministra. Znači, Kosovo multikulturno, multietničko, multikonfesionalno, europsko Kosovo je ono što je prava poruka za sve države u okruženju koje jednostavno ne mogu napraviti takav i taj projekt. Na izvestan način anticipirate da su obe strane spremne da prihvate kompromis? Obe strane su prije svega zrele, usmjerene u budućnost. Obe političke elite su u velikoj mjeri dozorjele, ako smijem tako reći, sazrele, odgovorne, državničke. I jesmo blizu rješenja? Ja mislim da smo u fazi zaključnog pakiranja rješenja. Koje bi omogućilo Srbiji start pregovora u junu? Koji bi Srbiji omogućilo u junu dobijanje datuma za početak pregovora. Jer po toj novoj šemi prvo se otvaraju poglave 24 i 23, što znači da treba komisija pripremiti sve što je potrebno zato da bi u tom pravcu mogli otvoriti. Srbije, da vas pitam sad za Makedoniju. Vi ste davno nekako digli ruke od Makedonije, ali ipak s vremena na vreme ste aktivni u svojim javnim nastupima i spominjete Makedoniju. Nekako vam je ostala pri srcu, ako može tako se kaže, ne znam na koji način, je važno, možda ćete i to objasniti. Šta se dešava u Komitetu spoljašnje politike nakon one dramatične sednice i rasprave kad je COVID zatražio da se odloži izveštaj za Makedoniju? Kako stoje sada stvari? Jel ćete doći do nekog teksta zajedničkog oko tog izveštaja i oko definicije i wordinga u samom izveštaju? Ja bih vam odgovorio drugačije. Mi u ovom momentu na Zapadnom Balkanu
Imamo Hrvatsku koja de facto ulazi i tu je. To je završna stvar. Trebaju malo više nego Srbiji i Kosovu za dogovor. Potrajat će još koji mjesec, ali 1. jula je Hrvatska svakako tu. Onda imamo paket 3 država koje su u potpunosti posvećene i sastavljaju jedan klaster pozitivne energije, volje, odgovornosti i konsenzusa unutar javnosti i političkih elita. To su Crna Gora, Srbija i Kosovo. I zatim imamo 3 zemlje koje su van tog klastera, 2 tapkaju na mestu, to su Bosna i Hercegovina i Albanija, a 3. vaša Makedonija, nažalost, ne tapka na mestu, nego aktivno tone. I koje su sad, niste mi odgovorili na pitanje, imate dogovor u komitetu oko izveštaja za Makedoniju? U načelu da, ali vi sad izgledite na lokalne izbore, vidjet ćemo šta će se tu desiti, daćemo i neku procenu kako je to prošlo i onda ćemo svi ukupno dogovoriti i odlučiti da li ćemo glasati o izveštaju u obimu i u porukama koje sada iznosi ili ćemo to opet morati nadgraditi kako bi naš izveštaj adaptirali na realnu sliku koja više nije takva kao što je zapisana u ovom našem izveštaju. Da li to znači da postoji rizik da Evropski parlament i ne preporuči dalje pregovore? Znate, mi možemo svašta preporučiti. Možemo mi preporučiti i da dan ima 48 sati. Ali nešto tako... Neće proći. Ne, može čak i proći. Ali ako to napravimo, to ne znači da će noć nestati, to ne znači da će tu biti 48 sati sunca. I ako neko to veruje, posebno u zemlji koja ima na svojoj zastavi sunce, to je vaša stvar. Ali život ide dalje i na način kako što sada stvari izgledaju u Makedoniji, jednostavno Makedonija ne živi u istom sistemu kao ceo Zapadni Balkan. Jedno pitanje moram da vas pitam. Vi ste, kad je bila ta rasprava u AFET-u, u Komitetu spoljašnje politike, niste se libili da na svom statusu Facebooka stavite jednu poruku da je na izvestan način premijer Gruevski izneverio izveštača za Makedoniju, gospodina Hovita. Zašto? Pa, gospodin Hovit, koga ja lično znam i veoma ga cenim, je stvarno posvećen, dobronamjeran. Koliko puta je bio u Makedoniji, šta sve je izmislio da da pozitivnu poruku. I kada je došlo do te krize koja je zapravo prouzrokovala našu odluku da se odgodi glasanje u Odboru za međunarodne odnose, on se sam zajedno sa gospodinom Fileom, komesarom, i donedavnim predsjednikom parlamenta Buzekom uputio u Makedoniju, ubedio obe strane da se vrate u parlament, da pokušavaju neke stvari odraditi, ali je svima koji su bili u toj misiji jasno da su to na neki način zalepili, ali privremeno. Nažalost, ne vidim garancije i posvećenosti da se to na što su pristale obe strane i implementira u potpunosti i jednostavno mi ne možemo sebi dozvoliti da nešto sanjamo i da nešto priželjkujemo. Mi moramo insistirati na tome da stvarno dođe do promene, do pozitivnog proboja i do odgovornog ponašanja prema obavezama i dogovorima koji su bili pred delegacijom Europskog parlamenta i dogovoreni. Kako vi tumačite, je li vreme tumačenja tog dogovora koji se desio u Skoplju posredstvom Hovita i Fulea, kako vi tumačite taj dogovor? Hoće biti predvremeni izbor ili neće biti predvremeni izbor? Ja to ne bi tumačio. Radi se o Makedoniji i samo makedonska strana je ta koja mora na neki način potvrditi svoj kredibilitet ili ne. Sve je na strani Makedonije. Mi čekamo šta će se desiti posle izbora i onda ćemo o tome zauzeti svoj stav. Jedno zadnje pitanje. Na Ministarskom savetu i Evropskom savetu u decembru otvorile se neke perspektive da u junu eventualno se opet razgleda dosije Makedonije i da se vidi da li može Makedonija dobiti
do kraja godine datum za početak pregovore. Kako vama stoje stvari? Kako će biti ovaj junski samet i ministarski savet? Odgovorit ću vam na osnovu ovog samita ovde danas. Tači i Dačić. Oni ne samo da imaju dijalog između dve zemlje, od kojih jednu drugu ni priznaje. Oni imaju dijalog unutar svojih zemalja sa koalicijom i sa opozicijom. Oni imaju konsenzus o prioritetima. Oni stvaraju javno mnjenje da bi usvojili, prihvatili i implementirali sve sastavne delove tog istorijskog dogovora i kompromisa koji obe zemlje vuče ka budućnosti. Kada govorim o Makedoniji, nema dogovora ni unutar makedonskog dela politike, ni unutar albanskog dela politike, da ne govorim između koalicije i opozicije. Jednostavno nema dogovora i oko politike sa susjednim zemljama. Poruka koja dolazi iz Makedonije je da Makedonija nije više slavenska zemlja, da vi Makedonci više nisu Slaveni. Ako je to tako, onda se meni postavlja pitanje, ako Makedonci i Bugari imaju iste svece, iste pesnike, iste književnike, iste idole, iste manastire, iste crkve, šta su onda Bugari? I sve dok bude takvih poruka koje stvarno, ako pogledamo u kakvoj socijalnoj situaciji je ovih dana Bugarska, budu i dalje upućivane u susjedstvo, onda to nisu poruke koje bi sa bilo kakvom svojom posljedicom donosile situaciju u kojoj bi se vaša želja, odnosno vaše pitanje, moglo odgovoriti na pozitivan i prije svega na realan način. Ok, hvala vam i hteo bih da na sljedeći intervju, možda krajem juna, da vam kažem da sve ovo što ste rekli nije tačno, ali bi to tako hteo da bude. Ne, obrnuto. Vi morate biti za to da se dijalog između Beograda i Prištine ostvari. To će biti glavni domet. Pričamo o vašim prognozama za Makedoniju. Ne, da Srbija dobije datum, da Kosovo krene u pregovore, jer je samo to taj alarm, ta budilica koja može probuditi Makedoniju da bi nešto napravila za sebe, da bi onaj deo odgovora koji se odnosi na decembar ove godine i eventualni datum za početak mogao biti barem malo realan. To беше Jelko Кацин за преговорите меѓу Белград и Приштина и за перспективите на Македонија во европските интеграции. Ви благодарам за вниманието и до гледање.